Potrošači nas često pitaju zbog čega EPS-u moraju da plaćaju razne nadoknade, čak i kada duži vremenski period nisu potrošili ni kilovat električne energije i da li takve nadoknade postoje u drugim zemljama. U medijima je već bilo dosta primjera iz kojih se vidi da će vam EPS snabdevanje, čak iako uopšte ne trošite električnu energiju, poslati račun u visini od 770 do 1032 dinara. Najveći deo troška u takvim slučajevima potrošačima donosi obaveza plaćanja nadoknade za obračunsku snagu. U konkretnom slučaju od 1032 čak 739 dinara odlazi za obračunsku snagu. Od Elektrodistribucije Beograd smo dobili pojašnjenje šta tačno znači i zbog čega se plaća obračunska snaga. Obračunska snaga predstavlja snagu koju je kupac tražio, odnosno ugovorio, a Elektrodistribucija odobrila kao najveću jednovremenu snagu uključenih uređaja u stanu ili kući. Ona je određena i osiguračima u domaćinstvu. Ova snaga je u svakom trenutku raspoloživa kupcu, pa se u istom iznosu plaća svakog meseca, bez obzira na potrošnju, čak i kada nema potrošnje. Opravdanje za postojanje nadoknade za obračunsku snagu se izvodi iz činjenice da EPS mora da obezbedi proizvodne kapacitete, čijim postojanjem garantuje da će kupcu u bilo kom trenutku moći da isporuči električnu energiju. Trošak za izgradnju i održavanje proizvodnih pogona i distributivne mreže postoji, bez obzira na to da li kupac troši električnu energiju ili ne. U Elektrodistribuciji su nam objasnili i kako kupac može da izbegne plaćanje nadoknade za obračunsku snagu ako zna da u narednom periodu neće trošiti električnu energiju. U EDB-u kažu: kupac neće plaćati obračunsku snagu jedino ako, saglasno propisu o uslovima isporuke električne energije, privremeno odjavi brojilo. U EPS-u tvrde da su vlasnici vikendica često zloupotrebljavali ovu mogućnost, pa su više puta godišnje privremeno odjavljivali brojila. Kako bi se sprečila zloupotreba, uvedena su dodatna pravila čijom primenom je ograničeno koliko puta godišnje potrošač može da bude privremeno isključen sa mreže. Proverili smo da li slične nadoknade postoje i u susednim zemljama. Hrvatska elektroprivreda naplaćuje naknadu za mjernu uslugu i opskrbu koja suštinski sadrži i nadoknadu za obračunsku snagu. Šampion po broju nadoknada u obračunu je izgleda Elektroprivreda Crne Gore, koja na obračunu iskazuje nadoknade za angažovanje kapaciteta, pa čak i za gubitke u distributivnom sistemu. I Crnogorska elektroprivreda naplaćuje nadoknadu za obračunsku snagu i fiksnu nadoknadu za angažovanje distributivnih kapaciteta.